Bandethia kuma ntere ciatigani aba ugite kiria bakwenda nandi ni abunge bao bethere bakibathangikira bakiaririria wamba bwandethia bura bukwoneka gucokera arethi baba ugite muno mubunge wa ntere John Mutunga Kanyuithia atithirite akibanoga na bauga kethira gutiu akathithia kurigiria wamba bo bagatigira murango jwa mbunge atizona kairi ni aria baugite kinya bakainyiria na kinya gutigira rwaria rwa kubakaria rogo kinyandene ya mbunge na bagatega nowe akethirwa akirugwa tambaru riu ne bendekithite operation kwethirwa ikithithwa kinya kaunti-ini Mutori ya Isiolo. John Thiga ni akurikithia Ethi bakuma ntere ciandona ciatigane muthenya wa muthibariritie mbithukiro cia maitha ira ciithiritwo ikikuyiirwa kiumiani gwa giki na ara bakuwa batigwirite mbithukiro ino no ntukinya ng'ombe irira igitwe mwankira uba ubinte kuwa bakiona ng'ombe 96 gatiga nkuruga ng'ombe kana rimwe la 50 ira bakuwa iritigere ta 50 batikumenyi mbariri kuire iworo ituretherie tuchune ng'ombe cietu na tomba kurika ng'ombe 96 kwa uo rende itu ng'ombe ira itiere itukwenda duare na rokwingana nacio nikana nacio tombo chokia ng'ombe iu ni te on tukutikara wa ndene parliament kuthetera ng'ombe ikulukwa na motion ya kwamba ng'ombe kaiywa ya tala county ngi county ni ani kuria mwene ng'ombe no ntu utonga buonde inau county bwaita inara bonanite muthuro wo ikira bakuwa na bunga ba Miru kuriunga bakiendage mugambo gwa tutam bagiba kuriga rimbi nonto batakwarire mathina tama kuringithia Amiru mono mantu mamaitha bagioka ya kwethera batite thirikari kagitani akaba bakagaruka na bathikiri wanta Mutunga thai siasa ni ari bakiwa thirikari itutam na antu bawe bainoke bonene baichuna intobio tuturete na thina nyingi batwe Mutunga konto kurare akiwa tutam mwanka thai batwe I one term unless thirikari na meto tevye I one term kana ti one term kana one term batu iboto kuo Mutunga konto kurare de mutongoria na tongoria barabange baria itwilele ate ototevye karaketa tonja nikenda tutumira buraboe kagitani waku bagerete muguo mugambo kiringa bona kaunti Miru no mutumanto ithingia bakiwa na raitha rithi bakuma ntere chatigana na ritho ringi no ntumwankira uba kuona taka abaundukiritie mugongo woni mutumaita support muno lakini lai nkuikwa kankwa kutengenga ni tonto kutengenga oni ndi liason officer wa timu ra enda muru bukwandi baisi muma kikwira mutuma ruta kikosi nda muru ke ya kampela kikaritiania ya ke mwake tiwenda muru anto 15 ba ya RDU bataru bakariti maila umaira mulango ya umaira loruko na ya unaira chacha ya manyata sebura nikenda tiania istira tiania wesi umba itatea uteleka lakini ukethea tiania isi itaateleka na wesi itaateleka bai tu tiania tu igwako turukiritie na bati mwana mutuma ontoneka ngari ile utenga utiontona ngari te patrutia ni zinya tukwema tiane west nara ora mairika iri bachokerete kanyo munene batiena witigirwa police commander wa Imbia County Miru no Patrick Kilobolia ora bakuwa na batirite kwa kithamwe Miru na nkuru kithikari ikathina mbere na kuria ngarama ya antu baba uragitwo na kinya ndithira cijitwo police commandant Miru tangu huyo mtu aingie sisi wa Miru hatuyapata amani hata asa upande huu wa ufugaji. Kwa hivyo hata ripoti mfikie CS Murkomen atuhakikishie huyo police commandant wa Miru amerekebisha ama ameondolewa pali pale. Ni kweli ama si kweli? Hatuna imani na yeye, ni wa ukoo wa Turukana na wakati sisi tunapoitana apeani respond. Atuitiki. Kwa hivyo hatuna imani na county commander wa polisi Miru mpaka aondolewe pali pale. Tunasema ya kwamba sisi tunataka operation ifanywe. Wale watu waliposikia operation inafanywa last time walipembelezana wakasema tutaorganize tuwalete ng'ombe wenu huko Miru. So hiyo operation ndio ile sauti ambayo wanasikia pekee. Serikali inafaa kufanyia watu compensation. Hakuna vile mtu anaweza uliwa kwa mali yake na akose kukompensetiwa. Kiripotera ndo cia weru kuma ntere cia ndo anda chatigania mbetawa John Thiga.